Kapod wan weche mag twago eko en ni jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas Malala oyango ni piny owacho mar Kenya Kwanza oikore mar twak kod riwruok mar Azimio ewi pek mar ngima. Kanoloso e kinde chenro mar pogo mbolea e kaunti ma Vihiga, Malala nowacho ni ogai mar Azimio Raila Odinga ni thuolo mar twak kod jatend piny Kenya William Ruto kaka yo mar tieko ywaruok mag siasa ma sani okwako piny Kenya. Kanoloso e kindeno, gavana ma Vihiga Wilberforce Otichilo nojiwo josiasa mondo othegre kod weche manyalo medo liet mar siasa e pacho ka. Hata kama bei ya unga imepanda, tuko na njia za kufanya hizo bei ya unga sukari irudi chini. Mumeona juzi rais ameimport mafuta. Tunataka bei ya mafuta ya kupika pia irudi chini. Tunataka mahindi ikuwe mingi, bei irudi chini. Juzi mumeona gas, amepunguza gas kwa shilingi 500, lakini iko makatel fulani kwa petrol station wamekataa kupunguza bei ya gas. Tunataka wale watu wa kuangalia weights and measures na kuangalia mambo ya prices waende wahakikishe kwamba watu wamepunguza bei vile instructions zimepeanwa na zile mitigation serikali imeweka. Tunaomba viongozi wetu wa ngazi za juu na Kenya kwa jumla, maneno ya malumbano tuachane nayo. Tukuje pamoja, tukae pamoja vile tumekaa hapa. Tukae, kama tuko na matatizo yote tuzuluhishe. Tunajua uchumi ni mbaya, tunajua wananchi wako kwa hali mbaya, lakini kwa hiyo hali mbaya lazima tukae chini ndio tutatue hiyo matatizo. Wadhi ya kaunti ma Migori kama jokanyo jiwo twak